Ćao svima. Ćao, čao. Danas je 4. dan našeg putešestvija. Tako je. Nakon kratkog predaha u selu Brđani između Čačka i Milanovca rešili smo da posjetimo obližnji manastir Vujan koji se nalazi na planini Vujan. I posle ćemo posjetiti jednu zadužbinu Stefana Prvovenčanog. Vujan, to je srednjovekovni manastir koji je po nekim predanjima izgrađen još u vreme Turaka. Nekoliko puta je rušen pa je obnavljan za vreme vladavine Obrenovića. Tu je bio sahranjen, ne znam da li je još uvek grob čuvenog Glunjevice. A ono što je zanimljivo jeste da je u jednom periodu tu živeo i naš patrijarh Pavle i to baš u periodu kada je bio bolestan od tuberkuloze, pa se veruje da je baš tu našao lek u molitvi za svoje izlečenje. Uživajte u sledećim kadrovima i nadam se da ćete dobiti želju da i vi posjetite ovaj manastir. Sada smo se zaputili za Žiču i došli smo iz Čačka, to jest iz Preljine i zaputili smo se put Kraljeva. Obzirom da je ova deonica poznata kao Ibarska magistrala i da ima jako neopreznih vozača, vodite računa, sve oči otvorene širom i samo polako stižete svuda i na vreme. U manastiru Žiča koji je podigao prvi kralj Srbije, prvi punopravni kralj Srbije Stefan Nemanjić, odnosno Stefan Prvovenčani. Manastir je podigao uz pomoć svog brata Rastka Nemanjića ili Svetog Save. On se ovdje krunisao za prvog kralja Srbije i naložio da se svaki kralj Srbije kruniše u ovom manastiru. Kad je Srbija postala samostalna crkva i dobila autokefalnost, ovdje se nalazila prva srpska arhijepiskopija i prvi arhijepiskop je bio sam Rastko Nemanjić ili Sava, kasnije Sveti Sava. Kad su Turci razrušili manastir, arhijepiskopija je preselila u manastir Peć i tamo je sada Pećka patrijaršija. Od tog 1500 neke godine ostalo je tamo. Manastir je obilježen između dva svetska rata, prvog i drugog svetskog rata. Rušen je ponovo za vreme
nemačka okupacija 1941. da bi naknadno bio obnovljen 1960. neke godine. Ovim obilaskom smo završili ovo putešestvije. Tako je, trajano 4 dana. Nadamo se da ste uživali u prethodnim videovima. Da ste dobili neki koristan savjet. Da ste se odlučili na ovakav vid odmora. I da smo vas uverili da Srbija ima skrivenih dragulja. Tako je. Do sljedećeg viđenja. Ćao!